uNkulunkulu akandise umusa phezulu impilo yakho konke okwenza ukuthinta izandla zakho kube impumelelo. Okungakhohlwa kubalini okufanele ukuthi ubambe umthetho omdala ukuthi ube subscribe ube like yala ma video ube umuntu owabheka la ma video ke onke siwenzile la ngaphezulu kwenkulungwane. Mina igama nguPastor Ngilasibheka udaba oluka Bali Mthimkhulu Bali Mthimkhulu ke ubuze bayisithake isitsha sinento ekutile ngasike ngicabbe futhi sinento engcolile yabo sinento mhlophe engcolile ngasigeza. So isitsha singcolile uyasigeza, kungaba izitsha ezingcolile usigeze isona the same thing. One sitsha singaba isitsha esi1 ngaba izitsha yini isitsha is a dish omunye ngathi it's a vessel yabona i-vessel oyisebenzisa ukwenza something or ungadlela kuyo indishi idish isitsha ngesizulu. So okubalekile fona ngo9 kuphela kuyakufona ngo9 ku5 ntambama ungangi WhatsApp ungangithumela SMS. So number 1 uma uphupha isitsha la kuupha esingathatha ngoluhle ngoba ke isitsha singaba umuntu uqobo uma ubona isitsha sibe simele umuntu noma ke singamela ke okunye nje ngaphezulu kwesitsha kodwa kakhulu siba umuntu isitsha nabo. Number 1 ufithi uphupha isitsha upha oluhle uma usigeza uma usihlanza lokho kukhomba ukuhamba kahle kosiko lwenhlambululo noma ke lwenhlambuluko esanda kwenziwa. Kusho ukuthi lingavela ngoba kunenhlambululo enisanda kuyenza enenzile ehambe kahle noma inhlambuluko oyenzile nomunye umuntu noma ke singathi thina ngenzeka lento iphinde ivele uma ukuthi kuzodingeka ukuthi ke yenziwe lenhlambuluko lo noma lenhlambuluko yabona ukuze ke uma kuyinhlambululo kube ukuthiwa ube ukususa into ezichitha into engamathunzi amnyama. Ngokuka Mark 7:8 niyeka umnyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. So yenzeka so number 2 uthola ukuthi ngesikhathi uphupha isitsha kube uPaul uhle futhi uma usihlanza lokayisho imizamo yokubuyisana nokudala ukuthula noxolo nomunye umuntu. 3 uma uphupha futhi isitsha uPaul uhle uma usihlanza noma usigeza lungabuye lichaze ukuphenduka ezonweni ukulahla imikhuba yakhe engcolile noma engamukelekile phambi kaNkulunkulu. Ngokuka Matthew 23:26 umFarisi oyimpumputhe hlanza kuqala ngaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke ningaphandle layo. 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha isitsha kube uPaul uhluma usihlanza usigeza olungabe lukhombe nje isinyathelo noma isinqumo sokuhlanza izono zakho ukulungisa iziphambeko zakho noma ukuzingcwelisa uma ukuthi umuntu vele osanda kwamukela ivangeli umuntu osanda kwamukela insindiso yabo lingayiveza futhi lingavela kanje yabona. Ngiyacabanga ukuthi siphendule abantu la abawu4 ngale phupho leli ngoba ke sinezincwadi eziwu4 okwenza ukuthi ke nawe ungenza kufithe kweyodwa ke la lezi zinto esiyibalile lapha akukho kungaphezulu lokho esingakusho siyamakhulu. Be blessed.